Kad je Porfirije došao kod nas, red je da je netko od nas ode ondje do njih. Pogotovo jer su proteklih tjedana odnosi između Srbije i Hrvatske dosta nisko pali, pa je u Beograd otišao naš visoki izaslanik i stručnjak za hrvatsko-srpske poslove Goran Vinčić-Vinča. U razgovoru sa življem ispred Palate Republike, gdje stoluje Aleksandar Veliki, pokušao je doznati vole li Srbi i dalje Hrvatsku kao nekad. Pozdrav, draga nacijo. Evo vaš omiljeni stručnjak za stanje nacije. Nije ga bilo jer sam bio inkognito u Beogradu. Došao sam u Srbiju da malo vidim kakvo je srpsko stanje nacije, kakvi su odnosi između Srba i Hrvata i kako se ovdje generalno živi. Reci mi, brate, kako je srpsko stanje nacije? Ja što to ne razumijem. Ne znam šta je to, brate. A inače zove se emisija Stanje nacije. Znam, gledam. Odlično, već ti se smeju, šetaju, sede po kafićima, uživaju. Stanje nacije zabrinjavajuće. Nismo nikad razmišljali o tome. Često razmišljamo o tome. Onda mislim da je 90% Srba, srpske nacije, uz rusku politiku i uz Putina. Najljepše je srpsko stanje nacije i nemoj da vas neko zavarava. U Srbiji je većinom udri brigu na veselje, tako i treba da bude. Kakav je odnos Srba i Hrvata? Kako ti to vidiš? Pa, iskreno, veoma prijateljski. Čuo sam da su nešto svađa neka na TikTok, gledam to. Kažu da Srbi i Hrvati imaju različite jezike. Ajde da proverimo. Ajde pokaži jezik. Iskreno, ja to ne razumijem, ne pratim to. Pusti sad šta se priča televizije. Iz prve ruke, meni okej. Pa to mislim da svako rešava na nekom ličnom nivou. U Hrvatskoj preovlađuju nacisti. To je problem. Nisu svi Hrvati nacisti, ali preovlađuju nacisti. Ti realno nemaš mržnje prema nikome. Dobro, čemu? Nema potrebe. Ja mogu da idem i u Hrvatsku i Sloveniju i u jugu našu. Uvijek. A di vi živite? U Ciriku. A jel dolazite u Hrvatsku? Nikad nismo bili tamo. A jel planirate možda? U Nemačku planiramo opet da se vratimo. Ovo iza mene je zgrada predsjedništva i znate kako mi u Hrvatskoj imamo kao neki izbor, problem, pa jel Plenki, Zoki, Plenki, a u Srbiji oni taj problem uopće nemaju. Kome to mašete? Ljudima što mašu. Aha. Njima su izbori odavno već odlučeni i malo im se divim zbog toga. Su zlatnija? Ja piše. Jedino čega ne fali u Beogradu, ali stvarno ne fali, je dobra hrana. Ima je na svakom koraku i u stvari to je jedini razlog zašto sam ja i došao tu. Nemojte reći pravicu. Ja bih noćas nešto zabranjeno, nešto što samo imaš ti. Eto, tako je stanje nacije u Srbiji, tako je stanje nacije u Hrvatskoj. Ako vam se ne sviđa, nemojte odustajati, sigurno će biti bolje idući tjedan.